Ebi byabo mu cyaro cya Rumba Sera Northern Ward Kanungu Town Council. Mukuru w'entebe yo kubanza mu cyangeki nagira ngo turina watemira umukazi we Jacenta n'empangwe mirundi 3 mu mutwe hamwe no mbese cy'umurugirireho kufa bwanyuma yo kugira ubutikereza no mumaka. Umushija wayisi umushija amwisire kandi amutire empangwe 3 ngo amutemise empangwe n'wacegambira mutireji ije yamutereji yamuteranege bise byona bibyine bigira bi watura nawo kureba bagira polisi ya igamba kwasibire yamwe kayo nashanga ezisibire ayizanye na watura nawe bija biguraho zaika mutu washanga umushira sibire yamwe kuri standard hafi tubaterera polisi kugira ngo tugitegereze kuseneza kuja kwa tubuvuzi none polisi ubwo yija yamutwara yafegera. Azira Grace mukuru wa polisi mu district ya Kanungu nagira ngo butabanguko mu makabwe yonjire nukwe kurabura batura okureka kwatreberagira mu ngaro. Ukimye kiriwo okubaka kasanti tufunye information tufunye amawulire nti waliwo etemu ebibadde mu kitundu soke gamba nti akatwesule pepe nyini tujje kabe kye kigenda maaso naye nga tunaba kujja waliwo omuntu eyerese ku polisi n'agamba nzise omuntu muse era dyali eyo abadde mukyala wange ne kitu confusing gamba ekituufu nti ekituufu mugendeyo mulabe so ne tugamba fere tugendera ku lugambo nesooka ne tumukwata mugamba soko obere wano munda then to finding out so tuzi okufinding out okulabira dala kituufu kiki ekigenda maaso oba aliko ekikyamu ku mutwe baki kuba omuntu bw'ave n'agamba nzise omuntu kiba tekitegeeka bulungi so ne tugamba katujje omuntu watagwara bwakuyiga kushobeza lyali mu muhunge abamwe abashija ni bahunga ninga bakazi bahunga bashije bagira babashekerera ubwo kujya ngo yitumu ahubwo tambule muronda ho rago yeshiriki ubwo wanze umuzo bwonko mwene urogo mushija agizire kiniga cyajubajuba yahikana yitumushi umukazi we turnawe ubwo hatari umukadukuru ka polisi ubwo kuchondoza kuri kugenda mumisho ombero gw'umugenzi gwatwarwa hirwaro rya Kanungu Health Center ya kana okucheberwa gasha kwa Hweza Wilfred.